Zašto uopće popravljamo mliječne zube? Dapače, to je onako jedna velika muka. Znate kakva su djeca kod zubara. Šta voliš gledat na YouTube? Progutaju 30% paste za zubiće. I nešto šta ćeš ti odabrati? Ima vrlo loše zube na mamu. A šta nam dijete dozvoljava? Da. Da. Hej, dobrodošli u novi video. U današnjem videu imam jednu super temu koja će, vjerujem, zanimati mnoge od vas. Danas Emi ide u zubara. Emi i Jan idu u zubara. Imaju i Emi i Jan imaju male karijesiće, jel tako? Šta je karijes? Grici grec. Grici grec, da. A kako smo dobili karijes? Previše slatkiša. Od previše slatkiša? Možda. Pitat ćemo mi zubaricu, ha? Šta misliš, jer prije zubara moramo prati zube? Da, on je... Pa zašto? Možda da nam zubaru ne smrdi. Da nam budu čisti zubići kad idemo kod zubara, da zubar može bolje vidjeti jel nam treba šta popraviti. Bravo, lijevo, desno, gore, dole, sve dobro, dobro i naprijed onda isto na kraju. Tema je ozbiljna jer onako malo istražujući, dobivajući neke povratne informacije od vas preko Instagrama, shvatila sam da neki od vas imaju stvarno onako loše iskustva. Iskreno, ni mi nemamo baš onako sva super savršena odlična iskustva sa održavanjem dentalne higijene. Dapače, to je onako jedna velika muka i kad imate jedno dijete velika muka, a kad imate četvero djece onda je to četverostruka muka jer svako dijete je drugačije. Emi je doduše bila uvijek najbolja. Nikad nije stvarala probleme nikako pranja zubiju, ali nije to bio slučaj sa svom djecom. Janovi odlasci u zubara bili strašno traumatični jer je on imao taj veliki strah i teško smo se s time nosili. Moram priznat, nismo od samog početka išli redovito. Problem sam u tome je bio što je on od samog početka, praktički od odmah, trebao popravljati te zube, jer ima vrlo loše zube na mamu. Eto, ja sam kriva, meni su svi, doslovno svi ispopravljani. A Bela se borila, bunila. Tek sada sa negdje 3,5 godine počinjem u biti s njom voditi malo manje borbe, bitke i slično. Tako da trudimo se od samog početka da to radimo na što ispravniji način, ali je teško. Teško je, ja sam za to postavila box na Instagramu da me postavite vi vaša pitanja koja vi imate za mene, pa ću vam tokom današnjeg videa odgovoriti kakva su ta naša iskustva bila. I idemo kod naše stomatologinje, idemo u Dentelija. Tamo ima jedna super stomatologinja. Sigurna sam da će ona biti onako susretljiva i odgovoriti na sva pitanja koja ste vi imali za nju. Dakle, ona je specijalizirani stomatolog baš za djecu, što je velika razlika. Razlika je u tome je li netko stomatolog čisto ili je baš specijaliziran onako za djecu i zna se stvarno posvetiti djeci na pravi način koristeći prave tehnike koje su tu za djecu, jer znate kakva su djeca kod zubara i sad su naši odlasci u zubara napokon ležerni, napokon tu nema da ja moram gdje se skrivati idem u zubara. Ne, mi o tome već danimo pričamo, oni su super spremni, bez ikakvog problema. Ja ne znam, ali meni je ovaj dječak super zgodan. Ha? A čekaj, vidite ovu rokericu? Hej rokerice, Jan, šta ti kažeš, idemo u zubara? Dobro. Dobro, jel tako? Ništa posebno. Ništa posebno. A čekaj, a zašto je bitno ići u zubara? Zato da mi ne ispadne ovako zub. Da ti ne ispadne tako zub. Znači 6 zubi ti je naraslo, a 8 ispalo. Aha. I onda sada kad... Uskoro će mi Da, i sad ti novi zubi koji si dobio, to su ti zubi zauvijek i jako je bitno da ih čuvamo. I zato idemo u zubara.
Evo nas u autu i samo sam htjela reći, inače ovakve stvari ne snimam iz jednog jednostavnog razloga, a to je kad idemo u zubara ili u frizera, tu sam za njih, ono, ako im treba držati ruku, tješiti ih i što već, i onda nije mi to vrijeme da u takvim situacijama snimam, ali danas evo idemo, snimat ću vam jer ću imati malu pomoć isto u snimanju, tako da ću uspjeti ispuniti i jednu i drugu ulogu, i ulogu mame i snimateljice, youtuberice. Idemo. Tu smo, evo ga, Denteli, to vam je na 3. katu u Mall of Splita. Šta mi je super stvar, a što me sad podsjetila ova kiša koju danas imamo, je to da ja doslovno ovdje mogu parkirat nad krivenom. Parkiram i odmah smo tu ulazimo, nemam se misliti oko parkinga, oko toga gdje ću sad pod kiši, kako ću, posebno kad su ono djeca sa mnom. Može, naravno. Evo, izvolite. Hvala vam lijepa. Sad ćemo temperaturice izmjeriti, mogu vama. Hvala. Dobre, okej, držat ću ti ruku, obećane. Obećane. Ja sam... Pa Jane, moj koliko ti imaš godina? Ajde da reci meni. Šta voliš gledat na YouTube? Mr. Bean. Ja mogu ja što je to gledalce pa malo pogledati koje su kuće. Samo ti malo očetkam zubić i nakon toga stavljam jednu kremicu, pa svijetlim, a drugu kremicu i nju svijetlim i gotovo. Bravo, svaka čast. Evo ga. Emi, ovo samo može znači da je tvoj red. Možda je ja tako bio dobar, on može odabrati danas jednu nagradu. A je li to jojo? A, cool. Mogu bući čiste rukavice? Da mi budu čiste ruke, baš ti hvala. Ja ću uzeti jedno čisto ogledalce. Idemo prebrojati tvoje zubiće, može? Da. Te to smeta? Ne. Ti želi da ti stavimo te pečetiće kao što smo pravili ili ćemo popraviti jedan zubić? Jedan zubić popraviti. Ti si najhrabrija cura na svijetu. Izvoli. Evo ga, budu ti čarobni štapić. Cijelo vrijeme su u ordinaciji zamrkne i ja stavim. Smo se dogovorili? Da. Super. Emi dušo, si odabrala boju za zub? Okej, a koju si odabrala? Ljubičasti zub ćeš imat. Super, super. Aha, Nešto nam malo smeta, samo ćemo ga malo sa jednim dijamantom usjajiti. Jel može? Odlično. Bravo srce. Eto ga. Šta ćeš ti odabrati? A, ime dobila si za ekstra hrabro još dodatno. Ajme, gumica za brisanje i... Jesi to odabrala? Cool, super ti je, bravo. Ajde, uzmi svoje nagrade. Prije nego što moja ekipa i ja odemo odavde, jer oni to baš iščekuju. Tetu Martelu sam htjela pitati 2-3 jako bitne stvari koje vas onako najviše interesiraju, a pod broj 1, zašto uopće popravljamo mliječne zube? Pa najčešći razlog je bol. Druga stvar je zato što najčešće upalice koje mogu uzrokovati kvarovi na mliječnim zubićima mogu utjecati na zametke trajnih zubića. Također iz nekakvih ortodontskih razloga, neki zubići koji su jako pokvareni, odnosno destruirani, nam mogu služiti kao čuvari mjesta dok ne niknu trajni zubići. I naravno stičemo naviku odlazaka, redovnih. I upoznajemo se sa svim ordinaciji, sa svim zvukovima. Da, što je jako, jako bitno, jer ono kasnije ako stvarno dođe do nekog groznog problema, ono kako ćemo mi nagovoriti djecu da popravljaju zube ako na to nisu navikli. I još jedno jako bitno pitanje što sve zanima, kada krenuti sa dolascima u zubara? Pa preporučam krenuti upoznavati stomatološku ordinaciju kada krenu nicati mliječni zubići. Isto tako je potrebno četkati mliječne zubiće čim niknu. Koristi se nekakva gazica ili gumena četkica, što god dijete dozvoljava. Da, što nam dijete dozvoljava. Da.
Ok. I kada početi sa u biti korištenjem paste za zube, jer oni to ono progutaju, tako? Oni progutaju 30% paste za zubiće. Pa negdje sa 1,5 godinu možete krenuti sa pastom za zubiće, preporučam neku pastu bez fluorida. A negdje oko 2. godine do 6. godine možete povećavati koncentraciju fluorida u pastama. Ok. Super, čuli ste. Hvala te, ja nećemo vas više zadržavati, idemo mi. Pozdrav! Hvala vam puno. Hvala. Pozdravite lijepo, vidimo se uskoro. Djeco, jeste preživjeli? Je, ja sam preživjela, dobro je. Dogovorili smo već termine za sljedeći put. Emi nam prvo ovo želi pokazati ljubičasti zub. Ne znam je li vidite na kameri jer malo je unutra daleko, ali Emi ima ljubičastu ispunu na zubiću. Jan je napravio to popunjavanje zuba, Emi će sljedeći put raditi popunjavanje zuba, a Jan će sljedeći put popravljati zub. Sve i svašta smo danas čuli, sve i svašta smo danas naučili i saznali. Jako mi je bitno da to odradimo jer ne želim da imaju nikakve ni traume kasnije kao odrasle osobe, ni da imaju nekakve posljedice zbog toga što nismo vodili računa o mliječnim zubima i redovnim kontrolama. Eto ga, sutradan je i radim palačinke. Jan se vani igra, nogomet s prijateljom, Emi nam je malo boluje, nešto je boli, bolesna je, ali bit će sve ok. Htio reći danas radim nikakve specijalne palačinke od nekog specijalnog brašna ili specijalnog mlijeka. Danas su apsolutno najobičnije vulgaris palačinke od pšeničnog bijelog brašna, jaja, mlijeka. Ja vam uvijek stavim mineralnu, skoro jednako koliko mlijeka, ok, možda ne skoro jednako, 1/3, malo soli, šećer i pečem na najobičnijem suncokretovom ulju, tako da idemo raditi palačinke. Dok ja radim palačinke i dok provodimo ovaj ostatak dana vi i mi zajedno, večera, pripremanje za spavanje, pranje zubi i sve ostalo, da također ću vam odgovoriti na vaša pitanja koja ste imali za mene jučer kad smo bili u zubara. Neka od tih pitanja ću vam ja odgovoriti, neka vam je odgovorila već zubarica, tako da kroz ostatak videa možete i to očekivati. I da što se tiče recepta za palačinke, ljudi, nemam recept, ovo mi sve od oka. Sve što sam vam ja sad pokazala stavljam dok mi se ne čini da je smjesa u redu i to je to. Sorry. Znači, vaša pitanja sa Instagrama, ako me niste zapratili na Instagramu, zapratite me, tu vam je moj Instagram profil. Kako da dijete prihvati odlazak zubaru? Mislim da mu samo pokaže zubiće bez odupiranja. Krenuti što prije, da to bude nekakvo okruženje koje djetetu nije strano. Nikako da prvi odlazak bude nekakav popravak zuba, jer naravno da će onda stvoriti se trauma. Ti prvi odlasci zubaru, ali ovo stvarno sada, evo, najiskrenije ovisi gdje idete. Ti prvi odlasci zubaru moraju biti upoznavanje. Što je ta prostorija ugodnija djetetu vizualno, osjetilno, što je taj stomatolog kojem idete na neki način upoznat sa radom sa djecom. Dakle, to ne može biti samo stomatolog, to mora biti stomatolog specijaliziran za dječju stomatologiju, ako mene pitate. Naravno, ima iznimki, apsolutno. Takve stvari puno pomažu, znači ako je to okruženje ugodno djetetu i ako taj stomatolog ima pristup. Što ste mogli vidjeti možda kad smo mi bili, ono nije bio prvi odlazak, znači prvi odlazak skroz drugačije izgleda, čak i ne mora završiti djetetovim otvaranjem usta i pokazivanjem zubića. Dakle, to nije cilj. Cilj je da dijete otiđe, da se dijete upozna, da dijete vidi tu prostoriju, da vidi te uređaje za što oni služe. Znači, ovdje ide vjetar, malo ćemo ti staviti na ruku vjetar, ovdje imamo vodu, malo ćemo uliti vodu u čašu, vidit ćemo, hoćeš se malo napiti vode, malo ispljuniti, stolica ide gore, stolica ide dole, tu ima nekakav crtan, jer ćemo malo pogledati crtani i sve i svašta, samo da se djetetu stvori taj ugođaj da se osjeća ugodno. Pa onda drugi pregled, treći pregled, pa malo otvori zube, pa malo pogledat, vidite ogledalce, ćemo vidjeti kako tvoji zubići izgledaju, su narasli, koliko imaš zubića, pa ih izbrojati. Ako to radimo
od samog početka na taj način, ako stomatolog ima takav pristup, ne bi se trebalo dogoditi da dijete ima nekakvu averziju. Naravno da kad je tu bol uključena, osjećat će se veći otpor, ali što mi na nekako ležerniji način, opušteniji način pričamo s djetetom i ako dijete vidi da to nije veliki bauk, da je to sve u redu, da je tu stomatolog barba taj, teta ta, da pomogne, onda ćete s vremenom imati sve manje i manje otpora. Vjerujte mi, jer moram samo reći Bela. Eto, to je sve što ću reći. I njezin prvi odlazak stomatologu je prošao super. Mogli ste na njoj vidjeti da je rezervirana, mogli ste vidjeti da je oprezna, vidio se taj malo grč njoj, ali na kraju se prošlo super jer cilj nije bio otvori usta i pokaži mi zube. I evo, zadnja palačinkica je tu. Evo ga. Tada! Evo nam palačinkice i Ana je pojela jednu cijelu. Bravo, Ana! Kada djeci krenuti prati zube i sa čime, znači čim niču prvi zubići, čak i prije imaju one male spužvice, male kao četkice koje se stave na prstić i vi u biti čak i prije nego što beba ima zubića možete samo onako masirati desni, kad kreću izlaziti zubići s time nastavite i kako dijete raste koristite četkice koje su prilagođene dobi i praktički od prvog zubića na taj način stečete tu naviku. Ponovo nije cilj da mi nešto tu djetetu operemo tada, cilj je da dijete stekne naviku i da dijete nema problem s time da mi njemu nešto po zubima diramo. To nije ugodan osjećaj, ali ako to od samog početka predstavite djetetu kao jedan zabavni dio naše dnevne rutine, ne bi trebalo biti problema. Ne kažem da je nama to išlo savršeno, ali nismo ni to u svim situacijama savršeno radili, a dosta toga ovisi djetetu, ali generalno pričajući što je vaš pristup opušteniji, što nam cilj je manje oprati zube, a više opustiti se i to uvesti kao nekakvu rutinu, više kao amo vidjeti što naši zubići rade, amo vidjeti što si danas jela i onda mi nabrajamo hranu koju ona jela, kao vidimo u zubima što je jela, pričamo o Beli. I na taj način to četkanje zubiju prođe malo bezbolnije, malo manje traumatično, jer na neki način kroz razgovor, nekakvu pjesmicu, pričicu, ona više surađuje. Kad si sretan prstima, pucketaj ti. Bravo! Da li idete kod dječjeg stomatologa privatno? Da, vidjeli ste, idemo privatno, to je Denteli, već sam vam pokazala, Mall of Split. Ono što mene apsolutno oduševljava vezano za njih je da stvarno imaju tu jednu ugodnu atmosferu. Onaj dio gdje se djeca mogu malo poigrat, skroz drugi dio gdje mogu biti odrasli, nije sve skučeno, spojeno, svi su onako vrlo opušteni i teta Matea je super susretljiva i posebno specijalizirana samo za djecu. Dakle, ona je tamo samo za djecu i ona prostorija u kojoj smo mi bili je samo za djecu, tako da to čitavo okruženje i način na koji oni rade je jednostavno, ne znam, evo, mi smo bili na više drugih mjesta i nisam imala nigdje drugo takav osjećaj. Eto, ne znam kako da vam to kažem drugačije. Koje četkice koristite? Emi i Bela koriste one od Philipsa, pulsirajuće, Sonicare, Jan koristi od Oral-B, a Ana koristi neku, nemam pojma koja je, nekažnje, ne znam. Na koji način očetkati zube djetetu od 1 i 2 mjeseca? Svaki dan je plakanja i teška drama. Sve mi je jasno, ne da se ni Ana tako dobro. Malo njoj pustimo, pa onda malo uz nagovaranje, uz pjesmicu, uz nešto, ja njoj pokušam malo, pa ona se ne da, pa ja njoj malo pokušam. Ono realno nije ugodno i stvarno ovisi od dana do dana i kako se ja osjećam. Ako imam više živaca, tome ću se posvetiti malo opuštenije i više zabavnije, proći vjerojatno bez manje suza. Ako sam ja taj dan umorna i želimo to samo riješiti, amo oprate zube, naravno da će i dijete pružati veći otpor, tako da to je jedna konstantna borba iz dana u dan, ali u potpunosti vas razumijem. Gore, mi ćemo to pojesti. Gore zubiće. Jako velike lijepe zubiće ima Ana. Čekaj. Kaži kaži banana. Banana. Si popila bananu danas? Si popila bananu? Bravo Ana. Da li ste izlivali šestice? Mi
to treba da uradimo jer kažu da se brzo kvare. Da, evo sad smo tamo u procesu, znači šestice su trajni zubi, šestice tu ostaju. Mi to kažemo treba ih pečatirati, dakle kad one u potpunosti izrastu, narastu, što prije nego što uopće imaju priliku i vremena da se pokvare, trebalo bi ih pečatirati, odnosno na šesticama postoje ono udubine u koje vrlo lako ulazi hrana, zapinje hrana, ostaje hrana, jako su daleko djeci, najčešće teško doći do tih šestica i dobro i kvalitetno očistiti, zbog toga tu nastaju karijesi i šestice se kvare, a s obzirom na to da su one trajni zubi, to je još dodatna muka, tako da je jako bitno, ako je to moguće ikako, da ih pečatirate i to je baš na ovom današnjem pregledu javno napravljeno s jednom, sljedeći put će biti napravljeno i sa drugom i Emin sljedeći termin je zakazan za zapečatirati u biti dvije šestice. Da li je dovoljna samo četkica, ali mora pasta kod djece 2 godine, znači ako već ima 2 godine, dakle da i pasta, i vidjeli ste već i ranije u biti. Od samog početka treba učiti djecu, bez obzira je li koristite pastu za zube ili ne, ako samo stavite vodu djeci na četkicu za zube, učiti ih od samog početka da ispljunu. Dakle, ne treba to biti kaladon pasta za zube, da mi njima sad kažemo, mami sad to moraš ispljuniti. Od samog početka kako radimo to njihovo četkanje, pokazujemo im da treba pljuniti i onda u biti oni to pljucanje u biti nauče raditi čak i prije nego što mi njima damo pastu za zube. I da, naravno da oni te paste za zube malo progutaju, posebno u početku, zato se u početku koristi ona bez flora, kasnije tek uvodi sa florom, a dotad već na neki način to ispraksiraju. Je li ovo bilo prvo popravljanje zubića, popravljaju li sa anestezijom ili bez? Nije bilo prvo popravljanje, nažalost, već su i Emi i Jan prije popravljali zube i najčešće to jest uz anesteziju i ovo kad ste prethodno gledali, Emi je dobila anesteziju, znači krenuli smo bez nje jer činilo se da neće trebati ići duboko, ali kako je teta Matea bušila, shvatili smo da treba ići malo duboko i u onom trenutku čim je Emi malo zabolilo, predložili smo anesteziju, nismo Emi pokazivali injekciju, nego oni to imaju baš nekih... Ne mogu Vanja to uopće niti opisati, Emi nije niti shvatila da dobiva injekciju, oni to na neki drugačiji način njoj opišu, objasne, kažu tu ide jedna vodica, ne mogu Vanja sad to opisati, ali vrlo zgodan način, dijete uopće biti i ne shvati da dobiva anesteziju, odnosno ne shvati da je to injekcija, jer djeca se najčešće boje injekcije, naravno. Ko se ne boji, ja isto. To je u biti super prošlo, tako da negdje nasred puta je dobila anestezijicu i kad je teta Matea nastavila sa bušenjem, Emi ništa dalje nije osjećala. Meni nije jasno zašto neki popravljaju pokvaren mliječni zub, a neki ne, osim u slučaju boli. Pretpostavljam da mislite na zubare, zašto neki zubari žele popravljaju mliječne zube, neki ne. Ovo apsolutno meni nije jasno, ja sam čula te slučajeve. Koliko sam ja razumjela stomatologinju, ne samo ovu, nego svugdje gdje sam išla, kad sam ja bila dijete, meni su se popravili mliječni zubi, tako da mi nije jasno to zašto neki stomatolozi to ne rade, apsolutno mi ta logika nije jasna. Mliječni zubi se trebaju popravljati, ja vam neću to govoriti zašto, jer ona vam je sve rekla. Jako je bitno je zbog potencijalnih mogućih problema u budućnosti, naravno da se može dogoditi da neće biti nikakav problem, ali mislim zašto riskirati, ipak zubi su nam jako bitni. U budućnosti, kad u odrasle dobi, čak od problema sa zubima može krenuti puno drugih problema, tako da mislim da se za svoje zube trebamo itekako dobro brinuti. Mislim da sam na većinu pitanja odgovorila, na najbitnija pitanja. Što se tiče naših nekakvih iskustava je da smo muku mučili sa Janom. Koristili smo sve moguće metode, pjevali smo pjesmice i jednostavno to je neko je dobio 3 godine, je postajalo sve lakše i lakše. Pomagali smo mu i u biti djeci čak kažu do negdje tamo 10. godine treba pomagati oprat zube, jer njima se ta nekakva motorika i način na koji peru zube tek tada u toj dobi razvija, što onako zvuči poprilično čudno, ali stvarno istina. Tako da nakon što operu zube nije loše, dobro bi bilo provjeriti kako su oni to napravili, ako vidite da negdje nisu dobro iščetkali, reći im točno gdje da još iščetkaju ili
oko toga još dodatno pomoć. Sam je bila druga priča, Emi, moja super dobra cura, Dobrica, ona je uvijek nama dopuštala da joj pomognemo očetkat i dan danas nam to dopušta. Bela nam sve do prije nekoliko mjeseci nije niti usta htjela otvoriti, a kamoli dopustiti da joj išta iščetkamo, tako da smo tu stvarno muku mučili. Sad ovisi o danu, ovisi o tome kako je raspoložena, ali eto, začudo ona ima najbolje zube i još nijedan kvar, dok su i Emi i Jan u njezinoj dobi već imali kvarove. Tako da, eto, ne znam, stvarno dosta toga ovisi o kvaliteti samih zubića. A Ana nam je tu negdje između Emi i Bele, znači voli taj trenutak, voli četkat zube i onda ponekad da, ponekad ne da, tako da moramo sad u ovoj dobi sa Anom, sa 1.5 godina biti jako strpljivi, uskoro vodimo i nju na njezin prvi pregled, odnosno upoznavanje sa tetom Mateom i tako da. Se nadam da će i to proći super. Ako bude nekako mogla, ako ne budem sama, možda vam i to posnimim. Najčešće na takve preglede idem sama s njima, pa onda ne znam ono kako bi snimala i držala, jer tako malo dijete ipak moram držati. Ako neko bude sa mnom, snimit ću vam i to. Eto ga, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio, da vam bio interesantan, da vam je tema bila interesantna, znam koliko može biti muka, sve što se tiče zubića i općenito zdravlja kod djece, tako da brinite se za svoje zubiće, brinite se za zubiće svoje djece i hvala vam na gledanju ovog videa, ako vam se svidio kliknite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u drugom videu, bok!